Assalamu alaikum dostlar. Бүгін Соқылық мал базарындабыз. 6 август жексенбі, воскресенье Соқылық мал базары. Каналға қатталғанды жаңа лайк басқанды ұмытпайсыз достар. Достар, мол қойларды 15 000 сұрап. Просит. Қой толтыра достар. Олдың келіп жарекет болып тартам. Апа, қойлар қаншадан болады? Семіз қойлар. Семіз қойлар 15-тен арам болады. 15-тен сұрап отасыңар, қаншадан? 14-тен? 14-тен сұрап отыр. Ашықтеріңіз. Достар, мұғы семіз қойларды 15 000-ден сұрап отыр. По 15 просит сұрап отыр. Уступкасы да бар. Әке, қозларды қаншадан сұрап отасыңар? 7,5. Еркеге бар, Аралаш олға чында бар. 7,5-дан сұрап отыр. По 7-500 просит. Көчкөрчики яркий. Қоз-қошқырлы қаншадан болады ма олар? 12-13-тен арған. 12-13. Ну, примерно круговой 12-13-тен, 11-ден? 11-ден беріп саласың. Круговой 11-ден беріп салам дейсіз. Круговой по 11, как отдать. Мол семіз қойларыңыз чой? 8-ден бұл арық. Бұл арық, жоқ. Бұл дәл арық қой? Бұлар 15-кен. 15. Қой 15-кен, бұл 8. 15-8 қочқор. Бұл үшеуін 11-ден беріп салам дейді. По 11. Чоңылы қочқорлар. Кілер қанша ол? 15 000-ден, Дойнылар ба, бұлар, байке? 15 000. Дойнылар. Соқылықтан. Бұлар қаншадан бұл? 8-тен. Ұрғачы ба, еркек пі? Бұл өкөй 8-тен? Бұл? 6-дан. По 8. По 6. По 5 берем дейді. 5-тен берем дейді. Достар, Соқылық мал базары. Байке, қоз-қошқырлы қанша болады? 11-ден деп отасы? Достар, 11-ден сұрап тұрмын. По 11 просит. Соғым қошқырлар. 11-ден сұрап отасыңар, байке? Еще түшіп бересіңер. Еще түшіп берем дейді. Алынды ғой, сатылы ота ғой, екен? Алынған да бар, сатылған да бар ішінде. Краскасы жоқтыр сатылған. Қаншадан болады тұр, краскасы жоқтыр? Қандай? Мол, например, қанша? 25,5-дан оптым кетті. 25,5-дан оптым кетті. Мұны глеген қошқорлар 25,5-дан кеттір. 25-500 ушли. Ну, краска есть, большие. Видеодан білбейм андай, ну так чоңле қошқорда бұлар өтеле чоң. Достар, қарғала, қой толтыра. Шөтеге арттаған сәні. Кешкі қозылар қаншадан болады? 8-ден? 7-ден? Сұрау отасыңар, еркектер молар 7-ден кен. По 7 просит. Мол кешкелеріңіз қызыл? 7-ден сұрау тұрмын. Байке, мериностар қанша семіздер? 11-ден. Арқысы 11,5. Мол өкі 11,5-дан ба? Молсы шой? 14. Бұл не, қочқор бұл? Жоқ, қой. Семізі 11,5-дан дейді, 14 дейді. Ассаламу алейкум, байке, қочқорлар қаншадан сұрап отасыңар? 300. 100? Қочқорды 300. Достар, сыртында да бар екен, қарағасыз қорлар. Барын сұрап бүта албайым. Олдан берісінше сұрайыз. Әке, қошқорлар ғой? Қаншадан сұрап отасың? Ну, примерно, круговой басын айтып қойсыз. 15,5-дан. Мол қошқорлар 15,5-дан. Круговой басы. Сатып отасыз ба? Қаншадан ба? 10-дан. 10-дан.
Assalomu alaykum baka. Qara qo'ylar qanchadan ekan baka? 18dan. Qancha tish baka? To'qqilarda 1.8 ay. 1.8 ay. Yaxshi ekan, bir qo'rovdan, ha? Atası 100 ming. Ha? Taza bir qo'rovdan ekan. Mana do'stlar, sirtında. Tegi jaqdan выход, bu yoqqa chiqdi, qarab, sirtında. Shu tegi arqi chetida bor ekan. Почем просите? Qancha so'raysiz? Вот эти три. Да. По 18? По 20, не годовалые. Bor 18 dan ekan. 20 dan. Yaxshi ekan. По 2 зуба. По 2 зуба, да? Да, по 2 зуба, 2 зуба это год. Да, хороший. Qara yaxshi ekan. Скоро не было. Не подпускали, да? О, qo'chqorga qo'yilgan. Baka, 70 qo'ylar qancha? 30 dan. 30 dan. Baka, cho'ng qo'ylar ekan, qizil qo'ylar. 30 dan deydi. По 30 просит. Baka, qo'ylar qanchadan so'rayapsizlar? 12 dan. 12 dan, ha? Molar 12 dan so'rayapti. По 12. Qanchadan baykim o charba qo'ylar? Qancha? 9dan. 9dan so'rayapti charba qo'ylar. Baka, sizniki-chi qo'ylar? 12 dan so'rayapsizlar, ha? Qo'ylar qanchadan bo'ladi? 23 mingdan. Har qanday, mo'g'larda baka 23 mingdan so'rayapti. Тоже cho'ng qo'ylar. По 23 просит. Qo'ylar qanchadan so'rayapsiz? 26 dan? So'radim. Qancha tish bor? Ya. Qancha tish? Bultirqi qo'zlar bor. Ha, qo'zlar bor. Ular еще qo'shqordan qanchalik qiladi? Mo'g'larda cho'ng ekan, qo'shqordan qanchalik? 26 dan so'rayapti. Ko'zga ko'rinib tursin. Cho'nglar ekan. Erkek mi urg'achi ota? Eki urg'achi deydi, qolganlar erkek deydi. 6,5 dan deydi, opton bor deydi. Eki urg'achi ekan, tak 5 4 5 6 7 boshqa. Qo'shiqlarda yaxshi ekan. Bozorda вообще bunday qo'zlar yo'q, ular birinchi. 6,5 dan optonga deydi, yo. По 6500 оптовая цена. Ну, курдики хорошие, хорошие. Baka, qo'ylarni qanchadan so'rayapsizlar? 17 dan. 17 dan. Ama qo'ylarda 70 dan 17 dan so'rayapti. 18 просит. 27 dan. 27 dan so'rayapti baka. Yoshlar qanday bo'lib qoldi? 2 yosh. 2 yosh qo'shqorlar. 27 dan so'rayapti. Qizlar. Bular qanchadan bo'lyapti? 25-26. Tishlari qanday? 4 tishdan, ha? 4 tishdan 25-26 mingdan. Yaxshi bo'lar. Bu yoqda sizniki uy? 18. Bularning tishlari qanday mo? Mo'y ko'zi cho'nkan. 18 dan. Baka, qo'zlar qanchadan bu? 5 dan. 5 dan so'rab turib aka, 4 dan opton berib juraman deydi. Почти как отдать.